Kublai ya pi baro. Kapang kabangan keren hapi menta kalong kajingkmen basisha. Pikwan banyo ya kajingkmen. Baro ngikwa banyo ya kajingkmen. Henry ngidai ban ken mau kajingkmen basisha kadai tang lada ngiyo ya kajing bom jukun. Banyo ya ka ngidon kam banle ya kini harum. Penengkong tu kela bamut bat pediang ya ka baptisma. Ban kela bamut kadai ban phai na kapom bat yat ha kalenti jing kabaar. Pidai ban ngek bat chanya ha ublay. Kabalai pule ya ka Bible puson bat daka. Basau kemen borobor kani kajing kemen kadai ban warna ublay lengba kajing duai. Basan long kibas bun ban yarap iya kiway da kajing don jing kasap kapor bat a jing kemen ya kitu gibadu jing kermen. Ban riu Trai hok yala kakam bat kiar na kajing le siliang khmat namar kajing le siliang kadai kapom. Bat nyau Trai sitom bat hun ya kajing yo jungpi. Bapra kaperthai ka ong pidai ban bam sam khnang ba phin phin suk phin kemen hadin habul. Ublay padu ong kiar rai mau rai ding na kajing bam sam lada pikwa ban lai bat ban kemen sirta. Para banget bat paralog baro. Siwa ban penkut tukun mau ya kani. Haba piyat ha kalanti kajing bha bat jingkhut bat ban yo ya kajing suk jing kemen sibun kijing pnia kendu. Ha kane kapor kendon kiba keren ben bat kumju kiba yaro ya pi tangba kan mau bahaya kane. Haba pile ya kanu kakam wat nompet ne penle jing mut than ha kajing keren ben ne jing yaro kiway. Henry perkhat bat puson halade. Hatu pile ne ya kabadai. Lada pile ya kabadai pidai ban syat kemen. Namar ya ki kerteng jong pi latho habneng. Kane kalong kabakong santam ban ya baro. Kublai sibon bar ublai unkur kudo ya pi baro.